Knjiga brojeva, poglavlje 1. Prvi dan drugoga mjeseca, u drugoj godini po izlasku iz zemlje Egipatske, reče Gospod moji u pustinji Sinajskoj u šatoru sastanka. Izbrojite svu zajednicu sinova Izraelovih po plemenima i porodicama njihovim, tako da izbrojite imena svih muških osoba, glavu po glavu. Od 20 godina i više izbrojite, ti i Eran, sve, koji mogu ići na vojsku u Izraelu, po četama njihovim. S vama neka bude po jedan muž od svakoga plemena, koji je poglavar porodice svoje. Ovo su imena muževa, koji neka vas pomažu. Od Rubena Elisur, sin Šedeurov, od Simona Šelumijel, sin Surišadajev. Od Džud Nachšon, sin Aminadabov. Od Isakara Netanel, sin Cuarov. Od Zebuluna Elijabe, sin Helonov. Od sinova Josipovih, od Efreima Elišama, sin Amihudov, od Manaseha Gamelijal, sin Pedahsurov. Od Benjamina Abidan, sin Gideonov. Od Dana Ahizer, sin Amišadajev. Od Ašera Pagijel, sin Okranov. Od Gada Elijasaf, sin Dejelov. Od Naftalija Ahira, sin Enanov. To su, koji su bili pozvani iz zajednice. Bili su knezovi očinskih plemena svojih, poglavari tisućnija Izraelovih. Na to Mojije i Eran pozvašete muževe, koji su im bili označeni po imenu. Tada prvi dan drugoga mjeseca skupiše oni svu zajednicu i izbrojiše ih po plemenima i porodicama njihovim, tako da su izbrojili imena od 20 godina i više, glavu po glavu. Kako je bio Gospod zapovjedio Mojiju, tako ih on izbroji u pustinji Sinajskoj. Sinova od Rubena, prvorođenca Izraelova, po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Rubenova bilo je 46.500. Sinova Simeonovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Simeonova bilo je 59.300. Sinova Gadovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Gadova 45.650. Sinova Judinih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Judina 74.600. Sinova Isakarovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, to su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Isakarova 54.400. Sinova Zebulunovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Zebulunova 57.400. Sinova Josipovih, sinova Efraimovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Efraimova 40.500. Sinova Manasehovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Manasehova 32.200. Sinova Benjaminovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Benjaminova 35.400. Sinova Danovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Izbrojenih od plemena Danova 62.700. Sinova Ašerovih po koljenima, porodicama i domovima njihovom, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Ašerova 41.500. Sinova Naftalijevih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od 20 godina i više, što su mogle ići na vojsku. Izbrojenih od plemena Naftalijeva 53.400. To su izbrojeni, što su ih izbrojili Mojije i Eran uz pomoć knezova Izraelovih, kojih je bilo 12, po jedan za svako pleme njegovo. Izbrojeni su bili po porodicama svojim svi sinovi Izraelovi od 20 godina i više, svi, što su mogli ići na vojsku. Svih izbrojenih bilo je 603.550. A Leviti po plemenu i porodicama svojim nisu bili ubrojeni među njih. Gospod je naime bio rekao Mojiju: plemena Levijeva nemoj brojiti među njih, ne uzimaj broja njegova sa ostalim sinovima Izraelovim. Nego postavi Livajt nad prebivalištem zakona i nad svim posuđem njegovim i nad svim, što pripada njemu. Oni neka prenose šator i sve posuđe njegovo, neka mu služe, i neka tabore oko šatora. Kad treba prenositi šator, neka ga Leviti razlože, a kad šator ima da stane, neka ga Leviti postave. Tko nije Levit, pa se približi njemu, neka se pogubi. Dok ostali sinovi Izraelovi tabore svaki u svojemu taboru, i svaki kod svoje zastave po četama svojim. Neka Leviti tabore oko prebivališta zakona. Tada neće provaliti gnjev na zajednicu sinova Izraelovih. Samo Leviti smiju obavljati službu kod prebivališta zakona. Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni su se ravnali sasvim po onom, što je bio Gospod zapovjedio Mojiju.